Asa man mo kasagaran magyaw-yaw, sa balay o dinhi simbahan? Tos balay. Asa man mo kasagaran daling masuko, dinhi o dito sa balay? Balay. Kinsa may mga tao nga dili kayo ninyo ganahan siging istorya, dinhi o sa balay? Kana bang di kay kaganahan magtingog-tingog ba? Amot lang ninyo. Si Kristo iya gining giklaro aron dili ta makalitan nga ang propeta, apil na taani kay pagbunyag nato nahimo man tang mga propeta. Kaning propeta mao man ni siya magsangyaw sa maayong balita o magtudlo unsay angay buhaton. Ang propeta kuno dili gyud dawaton sa kaugalingon niyang lungsod o sa iyang pamilya. Mao gyud nay gisulti ni Hesus. Nya kay gisulti naman ning daan, nya mao man sa nahitabo sa kinabuhi ni Hesus unsa may atong misyon. Magpakapropeta ta o dili? Timaniha og magpakapropeta ka, di jud ka dawaton sa imong kanang duol sa imong kinabuhi ba? Nya unsa man magpakapropeta ka o dili? Narana nimo. Mao na nga kani klaro man ni kayo. Nanglitan si Hesus dito sa laing lugar, dinaig kay siya. Mga tao libuan magsigig sunod-sunod niya. Pero pag abot sa ila, giguroy siya kay ihog untas pangpang. Nga naman, lagot sila. Ang atos ang kinabuhi ingon ana pod. Abisan ako isip pare adto ko sa laing lugar, sus daghanang magpa-picture. Magutman ko usahay di ko kakaon kay naghang magpa-picture. Pero dinhi sa ako mga kuyog dinhi sa parokya, wa man gani mo tupad og lingkod di kaon. Magpalayo wa gyud kutob lang og makalikay lang gyud, likay gyud. Pero dito so bunlot-bunloton ko sa laing lugar ba, bunlot-bunloton mura ko mga wingig na lang ko ni akong naong diri pa der ana sige jud kuan. Nayuban mo hilak pa gyud, mo gakos, mo hilak kita na jud ko nimo pader. Pero ang taga diri mo hilak og sigihag patawag gyud malipay nga patawag sa pare. Ang taga dinhi ba? Ay, parihara ko ninyo ko. Sige mong tambong din bisa niya. Ako, sige sa ko, wali. Sulti na sana ako. Mauning ni ako isulti. May nga na, nasa, balik. Pero ang taga dito sa lain, parte, duta gini, duta gini, paminaw na. Ay nalaghunong og sulti pa din. Pero din magsigtan aus rin. Nusam ni siya mahunong na. Taas na sa kinirong milian ni ron. Liit na sa kus pamahawa ni ron. Ganaan nya angayan ba na nahimuon akong rason aron dili na gyud ko mosulti? Ayaw, sulti gyud, bahalag dili paminawon. Pero maminaw ka aning gisulti og magpakapropeta ko nya mosulti ko og maminaw lang gyud ka, do na gyud kay makabot nga kaayuhan. Kaya wa man ko magsultig dautan. Si Kristo wa man magsultig dautan. Ang maminaw, grasya na nimo. O na pugson kita sad ug do na say mga tawo mosulti nato nga murag di taganahan maminaw tungod kay anang wa sa kakauyon niya ba. Pugsa ang imong kaugalingon pagpaminaw. Mo na sinaaman diri sa unang pagbasa nganong naayo man sa siyang sanla. Gipugos niya ang iya galagot na gud to siya. Galagot na siyang propeta Eliseo. Anong mao na iya insulti nako? Unsa? Anong di man na siya mogawas? Nganong magsugo-sugo ra man na siya? Lagot siya ba niya? Anha pa dyan ko paliguon anang suba diha nga kabati anang suba sa Hordan. Nindot atong amo mga suba dito. Anak siya, yaw-yaw siya ba? Di ko, uli na ta. Pero giingnan siya mga sulugoon. Sir, niya naman ta dinhi. Nganong di na lang na ni mo sundon. Gipugos niya iyang kaugalingon nga mosunod. Niya ang sa may nahitabo. Nganong di man mo mutubag?
anhi sad mosmisa ba, pugsa sa taon inyong kaugalingon nga maminaw mo. Jutay ra kayo dito mag ang ayaw nga ana. Murasag na nagana ba, murag na ayaw. Wa gyud maminaw kay nga naman naanad na lagi ta siging simba na basa naman sa nadia di man sa nakamaw kay mo basa ng mga lektura na o kamao sa may man ginasay mo basa. Kat kutob na lang ta diha. Pugsa ang imong kaugalingon. Atong pugson ang atong kaugalingon nga maminaw tas Ginoo. Bahala nagwa nay lami paminawon. Maminaw ta. Nya wag tangon anato atong kasuko kay kani man kung kasuko sama aning mga Hudiyo nga sige lang kasuko ni Hesus, wa na hinuon sila ka pahimos sa mga nindot nga pulong ni Hesus. Pugson ba pagpaminaw kay ang Ginoo ra gyud ang iya ra gyung pulong mao ra gyud makahatag natong tinuod nga kalipay, kalinaw ug kaluwasan. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Ito na. So good na sa ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios kanus aman ako makaatubang kaniya. Ang ato manggong lawas mura ni siyag mo balibad sa mga dili niya mauyunan. Pero do na ragi usa nga gipangita sa atong kalag. Timani baya ang ato bayang kalag mo di mamatay. Unsa may gipangita sa atong kalag? Ang Ginoo gyud. Ginoo mo na kung unsay imong gipangita ron nangita kag kwarta, pangita Ginoo diha sa imong kwarta. Kanus amang ka makakita Ginoo diha sa imong kwarta kun mopalit kag slot, kun motabang kas imong silingan, kun imong pakanon ang gigutom, mubuhat ka sa works of mercy. Ana suwahin na ninyo, palit mong slot, tabang pagyan mo silingan. Kita ta Ginoo nya katus ang imong gitabangan samot sa tong makakita Ginoo. Karon gani mura magay kung makakita Ginoo sa atong halin nabot na sa ginagmay lang abot nag 2,641 atong halin. Di ba? Daghan na ni. Nindot na ana. Nya nga to sa SUS BF to siya. Nya nga atong dopes para sa atong project. Niabot na sa 314 slots ang halin. Pak yapon. Nindot na. Nya, og napasa roy maminaw aning atong gisulti. Labi na ning nanambong smisa. Maminaw nya magdungan sa ning pamalit karon. Di. Pa na. Mura na tag makakita Ginoo. Makaingon ta praise the Lord, praise the Lord. Sa kapilin niya bitaw kay taghan kaing tao nga gusto didto moadto. Ngano man makakita ta Ginoo apan kun wa pasad ta kitang mga parishioners dinhi og mga online parishioners wa pasad ta mo paambit sa atong mga grasya gigamit ang atong kwarta para sa Diosnon nga buhat nag-awas-awas na pagkadako ang grasya kita sila Ginoo pero di man na mahitabo og wa pasad ta malit na nagkatampuhay na taron. Ako lang ning gihisgutan ba kay pagkadakuan ng grasya makakita kita Ginoo diha. Pero nagsugod na sa atong pagpaambit na minaw ta sa pagtawag sa Ginoo. Nya kining ato sa ron dinhing parokya nag-anam naman sa nagkanindot ang atong mga grounds, ang tukod tag kumbinto ug mupalit gyud aning tanan natong slots sa DOPS, di pa may mga 53,000 ka slots ug mupalit yung tanan ba. Inikatukod aning tanan makaingon gyud ta sus Ginoo wa gyud ko magtuo mana ta ingon ana man ang buhat sa Ginoo nya makatagbaw ni sa atong panginahanglan sa Ginoo. Hinay-hinay lang gamiton taning kwarta para makakita ta Ginoo kaysa makakita ra gyud ta nang atong balay, atong sakyanan, kutob ra gyud ta diha ba. Sigig ihap anang balik-balik ang ihap anang kwarta hasta tong dunot kaayo iphon pagyod nya igihan kaayog mawa nga ayaw na ana kapoy na kay nastanan di ba mao na og ato ning buhaton makatagbaw ni sa atong kauhaw nga espirituhanon anindog ta mga igsuon si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong katawhan tungod sa ilang
pagka makasasala. Kita nga makasasala, mapaubsanong mudangop sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami.